Hapadang kajing yap bat kajing song seir kipat ba Lebanon kiri kelang jang pertai kipakan top kum ga United Nation France bat kiwe kiken tujur ban sange no ya kajing ikan at hapadang ka Lebanon ba Israel nama rada kandang petengsa kane kajing ikan at kan kata lot ya kemensim balului jang kibreu ya ka songsuk ka songsan bat kan kata ya kepisah bat ya ka yuk kakot tanek ekonomi jongkari namar ketiar yalet thama kilong kibarem kumta kan ketak lot ya kayo kakot jongkari ru Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu kloong ba kwa ya kajing akran jasuk kam kloy kat bala bat ka Lebanon ban lait nakajing ma jong kipat ba bat nakajing tu nong kari namar sisian habadan kajing yalet thama kajing set kanek slam bat kajing yap kanang kio amla banong manu banjam ne manu banrem bat lano kajing set kan kut handre kanek slam bah bat kabakat du dehi kipat ba kiman long langkanya kiban syak ta jor laong baka Israel kala ban pendulor ya ka Hezbollah handre kamla pat ban pendu pura ya kadege kanhon namar ke Israel kaklan hakibor teknologi kadba ke Hezbollah pat kaklan hakraun bat survival kata hakababun sin katma kasyukut no tang ceasefire kabamot amla banjab pura kumta laong baka Israel kala banjab ya kajing yakun handre ke Hezbollah pat kala banjab da kajing im lane survival Presiden kari Lebanon Joseph On ulaong pauru ulong bakloy ban pedeng ya kate kajing terwa ya kran nyesuk bat ke Israel langba kajing kentu jong ka US namar kari Lebanon kadai kari batolot hakayo kakot neka ekonomi kipat ba kiduna ka kamai ka kaji kibang ki kendu jing ban pentrekam ya kapisa kadba kador kamor jong kemar kemata kaki ustad nakapor sekapor kumta lada katma kadang beteng kipat ba kenmat ya kajing jinjar jingkeldu ka pasar kai lengba kane kajing kran jingasuk hapadang ka Israel baka Lebanon ni sostu syai menta baka Israel ka klan bor arsya ya ka Lebanon akabayadai baka size lane kajing he baka jingdan breu lane ka population ka Israel ka he bat bun breu sibun sya ya ka Lebanon kajing he ke Lebanon kadon kumba sipau hajar sauspa square kilometer kadba ke Israel pat kadon kumba arpuar hajar square kilometer ke population ne kajing bun breu ke Lebanon kadon san hadu 100 million kadba ke Israel pat kadon kandai hadu 10 million ada pai pat sya kepisah ne ka ekonomi ke Israel karus pa sibun ya ke Lebanon ke Israel kadai kari paklan ya ke teknologi bat ke ekonomi ke baskem kadba ke Lebanon pat kadon ya ke economic crisis ne ka jingkerdu hakayo kakot kibang jongkaru kimla bantre kambah kajing yo pisah karit nre kajing keodor jong kimar kimata pat ke keustet kumtah lasutu baka Israel kalong kari ke baklan bor pat kari Lebanon pat kadai kari ke batelot bor hanre kat badang dan hapadang kate ke jing yakran yasuk kata hapadang ke Israel bak Lebanon lami kesan ke jing Persia pajba hasurok Lebanon kibadai naga kenhun Hezbollah kajing Persia jong ke Hezbollah ya kajing yakran yasuk bak Israel kadon bun kidau kibajeleu kadau kebankong kalong ke ideologi ane kajingat politik bakanyang ke Hezbollah kayo ya ke Israel kum kanongsyun bayasuk tang spor kaong baka resistance lani kajingale kadai ke kamram banyada ya ke Lebanon te kajing sup baka Israel kai kumba ke penher dorno ya kajingale jongki kabaar kajing don ya ketiar yale weapons power ke Hezbollah kadon la kejong ki bor spy kum ki roket
fighters bat kiwe ka sarkar Lebanon ka kwa ban bat hi marwe ya ketia dale kumta lada yasuk ka sarkar Lebanon kala ban penbor ya ka Hezbollah ban IT no ya ketia dale sya ka sarkar kumta kane kan pensosat ya ke kenhon Hezbollah ada ko balai kajing adai baka Iran ka Hezbollah kalong kebayajan bah bat ka Iran ru kadon kajing akan at baka Israel teh lada ka Hezbollah ka pedang jing asuk kala ban penkheng ya kajing adai bat ka Iran kada ko pasau kada ke politik hapo Lebanon ombaro kenong sung Lebanon ke kersian ya ka Hezbollah kato katne ke kersian ya kajing asuk henry ke babun kino kersian ka Hezbollah ke Persia teh kajing asuk kala ban wanra jing kurmar hapo ri Lebanon kada ko pasan kada kajing pumsiannya lack of trust ka Hezbollah kamsiannya ya ka Israel kangait bawat lada kadon kajing asuk kala ban penkheng no haden teh kejet ban peteng ya kajing ale pan ya kajing asuk kumta ka Hezbollah ka Persia jing asuk namar kangait ba kajing ale kadang dan kam ban yada ya kari bat ya kabor jong ka kanhon ban sange da ka besuk ka sarkar Lebanon kadon ya ka official power presiden kemudian sab on bar ka kabinet kidai kiba tho an kiba penyai ri henry ka sarkar kaduna ya kabor haki benta spy kamla ban kontrolut ya ki ka Hezbollah pat kadon ya ka real crown power kadai ka kanhon kabadon la ke jong ke spy kadon la ke tiada le kum ke roket pakai kontrol ru lane ke penyai ya ka Saudi Lebanon ka Saudi Beirut kum ka Dahia bat bon ke pajba ki ong Hezbollah kadon bor sisa crown kambon banyak ke sarkar ka Lebanon army kadon ya ka officer army jongkari henry kam klan kum ka Hezbollah kajing ya kam ka hapsian ya sibun hakajing adai politikal kiri gibanabar external influence ka Iran ka kersian ya ka Hezbollah ka United States bat ka France ka kersian ya ka sarkar te kabor Lebanon ka dairu kajing akon hapadeng kiri gibanabar ka ka basisya ka sarkar kadon ya ka official power bat ka Hezbollah kadon ya ka real power hak crown kamtam hak kibor spy bat kitiar yale te amdan uweru ubasen syar pura Lebanon ka sarkar kasen syar hakaan mereka Hezbollah kadon bor hak crown kakenhon Hezbollah kalami madan ban Persia ya kajing asuk hapadeng ka Israel bat ka Lebanon da ka bahat hangru ya ke dor presiden ka Lebanon Joseph on pada kador presiden Donald Trump ka US namar laong baka Lebanon ka kwa ban bat hino marwe ya ketiar ele da ka ba kadawaru ya kakenhon Hezbollah ban IT no syaka ya ketiar ele thama kum kisulai kiroket bat ketiar thama baro kumju nakari panasya baru kum ka US kalapan bor da ka baong badai tang ka sarkar ka ban bat ya ketiar ele thama ka Lebanon ka kwa basensyar pura ya kari panwanra jingsuk bat karoy kapar kam kwa bandan state apo kari kum ka Hezbollah kumta ka kwa baka Hezbollah kan IT no ya ketiar ale sya ka sarkar bat ban sim beng ya ki bor sipai na ka Hezbollah bat da ka baong susu balada ka Hezbollah kadang bat ya ketiar ale kalong kum bakring ya kiri ki banasabar ban pai kemat ya ke Lebanon ban ele thama kumta ka kanhon Hezbollah kala kantai ya kedeket cingakran yasuk jong ka sarkar Lebanon bar ka Israel da ka baong bamangiru ngidon kam tiar ele ban yada ya la kari nama ka Hezbollah lada ka aino ya kitiar kan saduna bor kumta kam songosingan jelade yo kala pansya kendra kala hadin habun bat sakaweru lada ka pedang ya kate ka jingasuk bak Israel kalong ba penkheng ya kari Iran kabadan jing akan at bakari Israel namar dei ka Iran kabala kersian bor ya let thama ya ka kanhon Hezbollah